米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。乌木泽阿多乌拉诺嘎瓦斯，上主的公义与慈爱。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布多苏阿的诺嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以乌利兹斯莫奥德斯巴布罗阿兹方。Dosa kusafau atusir suarsa tapangau mafana kako o paahlingay kiso a milipot to tasang tsaay atamlaw tsaay katsa o mutsalay ko lemak iso to saki pakusya atamlaw saan 上主啊，你要维护弱小者的权益，我知道你要为贫穷的人伸张正义。诗篇140篇12节。萨利嘎嘎奥，o mitiputay ko kawas to rarima ay atamlaw. Saka, upitiaran no urip ita jingra. Yo matulad ko falutso ita a awa ay ko pitahli ajan. Umutsalay ko lemak ningra at sa ay bisa kakinih. Saka, paalingan ningra kita.又mapakar ko urib ita a mapalas， 上主看顾软弱的人，因此，当我们衰弱无助时，主是我们的依靠。上主公义正直，当我们被欺压受苦时，他为我们伸冤。Mi dolon kita， 我们同心祷告。Tapangao。O pafalutuan ako kiso, saka sa ay tur karaw-raw ko falutso ako I karurayan at lemak. O pikialingan ako kiso, saka rihatay ko falutso ako I katalawan at lemak. 主啊，你是我的盼望，即使遭遇困境，我也不再忧虑。你是我的避难所，即使遭遇险恶，我仍然心里平安。Pakai ni I tatamaknay ang ngangan nutapang ji Yesus Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。